Manipur Top Trending News na tungan-tungan reliable source sindagi lakot jaraga mata-matam di oiba maru oiba ipausin patukuna khanghanjari ground rule amatangak na chatraba amasung matam loikhaba su makhata na sandokum thoktre MMTU July 12 ukilahu KNO KFF lena central amasung state government ka nakal ahum di oiba pistok chathriba asigi ground rule amatangak na chatrabani na matam loikhaba su asi matam sana sangduk phom thoktre haina mitai trade union MMTU gi Organization Secretary Kakhelambam Parijat ki chirol amana phongdokli chirol sina makha taraduna nakal ahum di oiba wari sanabasida state langa kidi hojik animated suspension thamduna president rule laibuna maram oiraga state government yaugana wari sanabam thoktre central government nasu Manipur Legislative Assembly na kumja 2024 gi February 18 da sangduk tanaba lauki warep adubusu ikai khumnagadabani loinena central amadi state ka lainariba state langa yaukshinduna tripartite talk ki ground rule semduna su chanaki matam du khwai digi maru oina yawiba India gi constitution bu ngang chatpa land of law amadi Manipur gi apung saktam bu kari gumba hiram amata da akai pi dana ba aina yanki bani su tang noduna yawiba me masa KNO gi nyoi mihut silen haukipta mato karamna agreement asi sign taw khibano haibasi angapa amani masi mathata kuki rawu singi camp sing maitai na khundariba kulsi akoi bida kari gi thamba ya halibano haibasini nakal ahum gi channel ki basu asi 2023 gi May ahum gi matung dagi di Sathiba Satwan kaya lauki sugi ground rule pung mak thugaiduna kuchukhula amadi kedar masing hena recruit tawduna maitai singi mathakta langabagi thabak chatharki Manipur gi apung basaktam ngang chatkani haimba kokilalabu sing asina rokhaiba lengak ama semaba khong thangjulaki India gi union territory oiba Undisari chanariba article 239A tonganba legislature leiba lengak ama demand tawba hauki masina sugi ground rule thugaibada natana Manipur gi manungda achauba irang thoknaba kangkhong chaiba saktam ama oilaki kumja 2005 ki matungda chingi lamsingda paksana popi thaba umang kapopagi thabak chatarki IB na singba tonga ba intelligence resource ki matung ina chingda popi thabagi otholiba umang saruk si hectare lising yang khagi mataktani hairi masidagi chahi dalpa crore nifugi matakta income lai masina narco terrorism gi thabak chauna chathari asumna yellow singi demography thugaiduna population war ama chathartuna hojik Chanaribasu asigi article 5 bracket tara asi mapung fana tugairi hawji leiba PR lenga asina Manipur miyamgi tholiba wathoksi munna khambi phanthui popular government ama electric ngaida miyamgi sentiment yengina su makhatana sandupagi thabak tawidabani democratic structure tugaidabani Manipur miyamna warep loidabani matam loiba sugi wahum sida state lenga amadi Manipur miyam khanghandana lona tumna chanabasu ama India lenga na tawidabani haina MMTU gi serochina makhatana phongdorti daily to limit Tawi mafum khangakidaba maram sadatan dharma Walesta tambibi masagi sahi tarang mapan khakngai bi sneha ko bi tripuradi leksabi macha ama numit taruk ni mafum khangdana laiwa matungda mahaki hakchang Delhi gi signature bridge ki makhada sina phone hairi mahak numit taruk ni mamanga tep ama tungduna thokibadagi mafum khangdana lairikibani aduga Delhi city gi signature bridge asida mahaku thong asi phawa mahaku cab driver amana puraklaga kubhogani hairi thong asi makhada cheriba Yamuna Turyal gi maril wariba is district ki Gita colony di manakta mahaki haksang asi police na phamon namkhibani adum oinamak mahak mathang ka tuel do chongthoduna sijabra na chagana min hakla haidu duri khangmam di hairi amaromdana Bangladesh ta yote khomba hindu ama chekna sudun hatkre Dhaka July 16 Bangladesh ta minority singi mathakta nongna chatharpa violence ki thodok ama oina ngasi yote khomduna lalon itik tawjaba minority hindu ama radical Bangladeshi singna chekna sudun hatkre hairi Hagdo aski matangda Bangladesh ki mahiro sing missing kayana interim lenga na minority singi mathakta chathaba violence control tawbangam draba amasung interim lenga asi fail ore haiduna yaning da phungdukna akan ba khomsang chachilakre hauji khoba mihar asi ga mari lenena police na miyoi manga phagakre makoi manungda miyoi ama dagina lonia da bakhulai phagatpa ngamki hairi social media da viral oikiba video amada yote khomba hindu adu chekna suduna hatlaba matungda violence ki thabak tawkiba miyoi sing aduna Siraba Hindu adugi hakchani mathakta jagoi saba uki hairi pilot committee ga loinana plane crash ki report review tominagani Air India New Delhi July 12 Aircraft Accident Investigation Bureau AIIB na ngarang Air India gi flight AI 171 kai kibugi matangda utorkiba preliminary investigation report na plane kai kiba adu engine gi thaugi switch cut off position da second khara laikibagi oramba yai haina phongdok khaba matung maikai kyadagi plane kai kibagi thaudo adu pilot ki mara lairabra haina chingaba kongto narkibada laipa asigi pilot committee singa preliminary investigation report na kai khaba flight adugi pilot singu mara laiba mahaliba asi akan bamong da yaning da phongdo khibag loinena
ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯤꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ एयर इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उपाल है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट असी अहानबा ओइना फंगबा नंबा डेटा अदुदगी सेंगपल वारी मते खरनी मसिना प्लेन काखिबगी थौदोक अदुगी मपुंग फाबु वारी ओइगदबा नते अदुबु रिपोर्ट असिना प्लेन अदु कंदोंग काखिबनो हाइबा खंदोंगबा होनबदा अचौबा थौदांग लौगदरिबनी मरम असिना पायलट कम्युनिटी सिंगा लोइनना अमुखना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट असी रिव्यू तौमिनगनी हाइखि अनौब दलाई लमा खंबगी इशू असिना इंडिया अमसुंग चाइना की मरीदा तिखंग ओहले युंजिंग Beijing July 12 हौजिक दलाई लमा ओइदिबा तिबेट की स्पिरिचुअल लुचिंबा असी सही मौदा सुखिबगा लोइनना अनब दलाई लमा अमा खन्नबगी थौरांग तौपदा हौजिक दलाई लमा असिना इंडिया दा चलतुना तिबेट की लोइलम लेंगाक सेमदुना लरखिबा असिना मरम ओइरगा इंडिया अमसुंग चाइना की मरता दलाई लमा अमसुंग तिबेट की मतांगदा चयनब खरा लैरिंगे अनब दलाई लमा खन्नबगीदमक थौरांग तौपदा नौना अमुक इंडिया अमसुंग चाइना की मरता चाउन इशू थोरकले चाइना की एम्बेसी की स्पोकपर्सन यूजिंगना फोंदोकिबदा अनौब दलाई लमा खनबगी इशू असिना इंडिया अमसुंग चाइना की मरक्ता पामदबा तिंखंग अमगुम लैरी तिंखंग असी लौथोखौदबदी इंडिया अमसुंग चाइना की मरी मराय चाइथरप याय फॉरेन अफेयर्स की वखल खंदबगा माने इशू असिगी यूजी वाहिसी अतमना मिंग पानखिदबसु इंडिया की अमदी लंगा की मिनिस्टर अमा ना अनौब दलाई लमा खनबगी मतांगदा हौजिकी दलाई लमा असिना फोंदोकिबा वाहमसिंगु सगोतखिबा अदुगी मतांगदा फोंदोकिबा ओइगनी थाजनरी यूक्रेन की लान लोसिनब होनबदा रशियाबु मपुंग फाना सगतकनी किम जोंग उन लबोरना नॉर्थ कोरिया दा नुमित हुमनीगी खोंचुक्ता लाक्तुना यूक्रेन की लांदा नॉर्थ कोरिया ना रशिया दा लानमी अमसुंग खुचुकुलाई सिंग मतिंग पांगबगी दमक थागप पुंदोक लोइनना नॉर्थ कोरिया दगी मिलिटरी सिंग सपोर्ट पामी हाइदुना किम जोंग उनगा उनदुना वारी साखिबा दुदा नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर असिना फोंदोखिबनी नॉर्थ कोरिया की नौचुक थंबा समुद्र खोंपांदा लैबा वानसांदा किम जोंग उन अमसुंग सजी लबोरना उनदुना रशिया अमसुंग नॉर्थ कोरिया की ओइबा मरी अमसुंग यूक्रेन दा थोइबा लान असिगी मतांगदा वारी सानाखिबनी तंबा याबदी ममांग सहीदा रशिया अमसुंग नॉर्थ कोरिया ना लैपा अनिगी ओइबा डिफेंस पैच अमा कुजेक पिनखिबा अदुगी मतुंग इन्ना रशिया ना यूक्रेन गा सोकनरिबा लाल असिदा नॉर्थ कोरिया ना लामी अमदी खुलाइसिंग मतेंग पिखिबनी हाइरी लुचिंबा अनिना वारी साबा लोइखब मतुंग नॉर्थ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री साउथ कोरिया जापान अमदी यूनाइटेड स्टेट दा सेक्शन वा थमलदुना करिगुंबा लेपाक्सिंग असिना पुनः पांथोकपा डिफेंस की ओइबा लोसलपदा याम कानागदब कंटेंट अमु ओइना लॉन्गजम रोबिस की बिगानिक ओइना ओयस्टर सेगुम थाबा प्रोसेस कमिनसी सेगुम हाइबासी प्रोटीन विटामिन मिनरल अमदी निबी हक्सांग फना थंबदा चंगबा कानागदब मचौ कया अमा यावबा चिंजाक मखल अमनी इंडिया की ओइना कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला ओडिशा वेस्ट बेंगल अमदी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंग असी मरु ओइना सेगुम थाबा राज्य सिंग ओइरी सेगुम थाबगी सेम साबा अमदी लोकु मतमदा फावबदा मतम का हेना चंगी ओयस्टर सेगुम थाबगी मौंग असी करमना प्रोसेस नंबर 1 दा ओयस्टर सेगुम थाबदा वाना फलांग खाबा नतगा चेकना फलांग ओइबा का नतगना चेरंग पॉलिथिनना फलांग ओइबा का अमदा हेक्टा थाबी याय का अदुदा पालिबा थोंगाव सिंग अदु मेस क्लॉथना कुपसिंदुना तिल कांग चंगदनबा होनबिगदबनी माहगी साइजना 18 फीट into 15 into 10 ओइबा रूम अमदा बेक चहुम की चांगदा थाबी याय नुंसी नुंसा निंथिना चंगहनबगीदमक का अदुदा थोंगाव अनि अमदी थोंग अमगल पांबिगदबनी एयर कूलर अमा हापीदुना का अदुगी इसिंगी इनिल चांग अमदा थमनबा होनबिबसु याय ओयस्टर सेगुम थाब मतमदा अइंग असागी चांग असी 25 हौनबा पोटसक सबस्ट्रेट असी मरुओइना मणिपुरदा चरु पेडी स्ट्रो सिनै यामना का हेना लीरबा नतगना चरु क्विंटल अमदा सेगुम मरु केजी 10 चंगी सेगुम मरु का हेना चांग नेम खुनबना होबगी चांग मेसिलियम नेमहन याय 40 to 45 सेंटीमीटर into 30 to 35 सेंटीमीटर चावबा पॉलिथीन बैग सिंगदा मखुल तारा दगने टाइम थोकी चांगदा हुपीदुना बैग मनुंगदा 30 डिग्री सेल्सियस जौना थमनबा होनबिगदबनी सेगुम थाब मतमदा पाखत पिगदबा सेक्शन थावां खरा मरु हापख्रब मतुंगदा बैग सिंग अदु तोंगानबा का अमदा थंबिगनी अमदी मरु हापख्रबा बैग सिंगदी मनुंगदा अमुबा दाग ताबा बैग सिंग लथोपिगदबनी अमदी नुमित 30 गी मनुंगदा सेगुम पानबा होई का मनुंगदा कार्बन डाइऑक्साइड की चांग का हेना वांगना यावबा मरमना सेगुम होबदा चावना अकायबपी मरमसिना सेगुम थागदरिबा का असिगी थोंग थोंगाव कांगम चुमा पांबिबा अमदी चंगी सेगुम हेक्पा ओयस्टर सेगुम असी मथक्ता कोनखतपदगी हेक्ता हेक्पीबा यारे सेगुम हेक्खब मतुंगदा लिथोकबम चरु अदु थांगना लथोपिगदबनी अहानबा हेक्खिबदगी अनिसुबा
Flash second harvest asi numit nipan para phawba changi. Chengum bag amadagi ahumlak phawba hekpa yai. Ising chaibiba matamda chengum heklaba matunda chaibigadabani. Kg amagi dry straw wet na chengum chatretagina chanipangi chang phangmami. 3 ml per liter ahumlak kathokpi hobna til inbadagi chauna hanthamba ngami. Lesakata Manipur Top Trending News po nungsibituna share amadi subscribe to bilang bagi damakta hanya litan thagapa pundok sari amadi lengko na miyang bese bato ngamba ojagi hajari.